Musizeni kwa tiki cha kuchenda kwa kicha kwa ila na kwenda isi Mutongo TV ngwatini ya mukamba tuisaira tu sasi ya bilingi wa mawamu zenyani wa mundu wa karatu wa matuku mengwale na dhanda tumwini wana na mwakani wangilile mengwale na dhanda tunyanita wa Steven Mwema na tuina Sharondinda kwanzia meko tuambako unenga mwema ala tu kusome ala tukumbanesye ne bamwe na Kenyans are asking, who is Meru System Company Limited? This is a South Korean company with a very bad history of rigging elections across the world. Mr. Thakon has a choice to make. Stand with Kenyans, the 55 million of them, or choose to ban this country. Rigathi Gachagua ukani IEBC ndike konena ungi wa kula usakuwa nini monene tuendete. Niba ne gundini, gebu kiyasiondo munena. Nundo na abeangi, omeo gundini, mate unena nesa. Mundo ambiye kwa siya, nundo nije nina andwa ingi. No, wani yosa serikali nene bena. Bawa ichonyeka. Gavana wa atene wa Kitui Kaluki ngilo kukuli angaliko ya ulima ende na ukwata na nginausa kwa ni ubike. Vinda tuina inabuke the anendo ni makwazia. Bana party leader the secret president. Tuiko tuana akileti. Tuiko na kumala. Yune mko na kumala na edi katika kila kaunti C47. Edi Thibethi Nyenze ya Kalonzo na ukitia usumbe mwaka ene tuendete aikuli akamba monga menake. Une kuna zio kwa ndazio ndekwa zikali na muno mbepeno ya maubisi ama mando ama tena wino wamwe ma tuliganyo muno na mezoko kwa toke nando meite ngoke nando jano azini ndio zando ngine mateze kama muno na mwitu moku ya usalalaka kwa waya mbone kukuli ate thewe na mwana wake ule na mamudha memwanya bilingi wa maobo. Muzezi hatu ambiane ya kuli palangu kuli jeno kutikila na Rigathi Gachagua kana serikali ya Musumbe Ruto je na mubango wako ngia kula usa kwa nini monene wankilile mengole na muonza kuisila kwanza amani ya IEBC no kutikila na monini wa Musumbe Rigathi Gachagua kana serikali ya Musumbe Ruto je na mubango wako ngia kula usa kwa nini monene wankilile mengole na muonza kuisila amani ya IEBC usongi wako wa yekana iye wete kusilili itacho ukende muitano na mbande ito tumani mukubi wa mbesi na nito Mutongo TV na mitandao ya mekumu kanile Mutongo TV tuambie Mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na umiokanyo kwa nzama ya nyuba na mebaka IEBC yoluwa kulikililo ni silikali sisoni ya kutoa isia unyuba ni munene ukite bala umbula kana silikali ina mubango wa nzama ina mubango wa kutoa isia kana silikali ina mubango wa kutho watu masini tuwa kutoa isia unyubani kuma kambunini wa Meru kuma ndi ya South Korea ainena na ndikimama uhombe wa kuambia chalo chake chandambo kakuya ndi ya Amerika Gachagua weta kaneze sojiya kutho watu masini tu nijikitwe ni silikali keleloni chaku ya kula walande rusia kesi ya kwa tomba uni Mutongo wa chama cha People's Party of Kenya Ndindi Nyoro mwaka mwono kutuambezi. Mutongo huu wa DCP inengane livoti yake kwa ndikimamo vombe wa chalo chake chandi ya Amerika ni waweta kananzama nyuvani na mivakava ndi ya Kenya IEBC niende na usukumi wa muno kutho wa masini siya kutoa ese nyuvani kuma kambunini wa Meru Systems ulawindi ya South Korea iweta kana ino ni mivango ya serikali kuya kura nyuvanini munene ukite. Tender reference number IBC/OIT/01/2026-2027 for the supply, delivery, installation, testing, commissioning, support and maintenance of the integrated elections management system, hardware, equipment and accessories was advertised and is to close on September 1st, 2026 at 10 a.m. You are all aware that Kenyans do not know is that the tender process and the result has already been preconceived and is awaiting rubber stamping to Meru MIRU Systems Company Limited of South Korea. Gachagua weta kana kambuni withitwe wine wa kandalasi cia gusovya mitandao ya nyumbani nindi kivathukanyo indi vaivandu masini sio cia thukumana umelu. Republic of Congo in 2023
Election observers reported that up to 45% of polling stations experienced equipment malfunctions, and this potentially excluded 17 million Congolese from voting. The attempts to bring this technology from South Korea that has failed everywhere, and specifications are tailor-made. And I've been told that the technology will cost 6.5 billion, up from the 4 billion the current system is charging, creating a 2.5 billion bribe to the IBC commissioners and their cronies. Kenyans must resist. Kavindane ka umutongwe wa chama cha People's Party of Kenya Ndindi Nyoro na kene unya ukanyuvyu kwanza maino ya IBC kana Kenya mayumbanitie kwa wakura unyuvanine usu ukite. IEBC ni vizuri wajue we have now less than 1 year to the next year general elections, and Kenyans expect nothing less than a credible, fair, transparent elections. And we also want to request IEBC, as you do whatever you are doing, and especially procurement of election materials, ni vizuri wajue wa Kenya wako macho. They must not have any friendship or any association with any procurement entity, with any company supplying any technology within the IEBC that is associated with business partners of the leaders of this regime. Nyoro ni wakulianza maino kutangasa kandarasi ya kuthoa masini cia unyuvani ite kuvithania yake ndu kila kiuthethe cia umilwitse soni ya kuyumbani cia unyuvanini ula wende na kwambatia hivyo vanthi ya Kenya. And they should know that we know their friends, and we know the people they may purport to use. Anything, and especially the software ya kumanage elections, tunawauliza watagaze kwa soko la ulimwengu, watagaze internationally, so that we have credible companies ambayo itakuwa inashirikiana na IEBC kwa mambo ya offering technology ile inasaidia kwa elections. Ndilivotia vilingi wa Movo nitawa mwaka mweu. Ulawe gavana wa kaunti ya Kitui Charity Kaloke Wangilo ni wako uliangaliko ya ulejende ukwata na mubakausa kwa nini wa mwakani wankilili miongole na mwonza ayasya mwane konoto wanyakonanga Musumbe Ruto usindi wake vela cha usumbe ainene kili mbunge ni chake Kitui cha umelone wa suha mwandungilo ayasyangaliko ya ulei ni kwithu wanaonena niana kwithu kianisene kienda kuthiba mwe bala ona uyobo ngilo kwa asiyandeti kila Kitui ona kimocha ulei kwenda kubinyi ya mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na Akiona ni wako tueleze. Ula wa gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Ngilu no wakuli atongo imangu atane yole kwikala na umwe mubaka mwaka twathi wonyuvani wangilile miongole na Mwanza lokwetakana mwane konthini wangu atanio esu ni kunenge President William Ruto yanya kwa sio kotongo ingi etina wonyuvani munene na muyiwe ni neti kibila cha rais wa Kenya na neza sia kibila ngadi kwita Baringo kwa Mwanza na ndia ndangethi andu makwete mabia ndungu makambi ya kutukima naenda neno isi hapa na ngilikangalia kwa ngikata Ruto ekia chau ukethia ningi na polisi ikabua andu na ituma andu na imanenga mabia imanenga miti makabua andu ata ni mundu umetete kura taume angi Ngilu inene kwa Nzombe Kitui cho meloni wa suandhini wa ndambuka yake ya kiuteti na wawetakana noneki onena nya na tongo mangu atane yole na ekala imanengo tawa kwekala na omwe na kosia vyangu atane ondomo ya kungangana na William Ruto mwaka twathi na mea ni itha ni bundini ngethuki ya ciondo munena nundo na abeangi omeo bundini mate unena nesa nundo besindu imo na tutetikira mundu ambiye kwasia nundo ninye nina ndo ingi no woni osa serikali nene bele bawe itonyeka imukuwa nukwasia eza wina ndo ingi Kibaki ina ndo ingi tuindika 2002 na Kibaki daacha ni osa serikali yote ngilo yo ndini wamalo ndini na langi yo nde Kibaki wose na kwa Kenya imwe mundu loko kakutwa Kenya no nginyatwe Kenya ikui imwe onetha wina ndo ingi kana wina ndo nini na ndai me karande bamwe
kwa umekalandi na meye no nginya Mose mo ende ije tuyendesia Mose Kalonzo wa Musyoka hapi wako kwasya ukwasya uno nambone na kwako ni kanani nani Gilo no wetakana kilelo chake kinende no ngwatanio isu ne kunenge vinya mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndakavinyiwa ni atongo ange mangaliko yosio lende no kuvangia serikali la yokite Kalonzo ekao kia kuthizombe uli baba ikinya kindu chuchu nuye tithizombe Imwetikila tumwe kwanza ni musembia ni mumambia okilite ninyo tumwe athi atutiye maundu angi ilo ni wakanyala meutumika kuvua Kalonzo wa ukamba na muno kaunti ya Kitui igwetakana enamo tameutea ati ili ukiti atiyule kwandaya ati mundu unge achuka kwa yase ati mutongo iwa itu ndaki yes what are you saying yes yeah surely how adwasu ya kaine ke onena nundu my business mako kaba kubina kwa nikana ni mwanesa wote ablingo movo Netonesmas Chalo Twisonga nambe muyumbe wa kiliomunge chake tuiwesi mwandu Edith Vethe Nyenze ni wathingilila kanasa vale ya kukita kibela cha usumbi ya mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ndikutea aiweta kana Kalonzo no kwithe waitwa isendambo kaisyo nikebalokanyo sibo kaunti ya Kajiado na ya Taita Taveta ainena na bilingi wa maobo Nyenze ingi ni waweta kana nende kuma ukamba mayomba nete kumusaka wa Kalonzo ona mane Wiper kini atongo ima chama cha UDA hologweta ta mambite kambile mbetani ya ukamba kumasesenga enende mwaka mweuno kutweleza Ujumbe wa kiliombunge cha Kitui ya Utheloni wa Sua mwandu Edith Nyenze ainena na andiki mamovoni walulumilia kana mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nukwithi wa masembani na kuthiuka kaunti cionthe cimiongwena na muonza cia nthi ya Kenya kwikunia maleve na kwiyumbanisya unyuvani munene wa mwaka twathi ila mukona ata kwikilite kwiyo maundu makubangwa na tuikwika ila planning ya kuplani nesa kindu chumele nesa pevinda tuina buke thia nendo ni makwasya bana party leader the secret president twiko na kiliti twiko na kumala yune mukona kumala na yethi katika kila county C47 na niwaambie ni mumonie embu ni mumonie onenga liko sia costi Nyenze ni wavithwa kana chama cha Wiper unike vangite na sana nikiulika kiwanza ni vatae kulela kuikithia kana Kalonzo ni watuika president mwakani usu twathi na maundu mengi wikite yuta yuvinda ino pena ngali sume lile sia chama pengali mbingi sia chama na nitwonie track nene a very big track na nundu wa campaign nuko na trail campaign yake ina ngali mbingi simwatie nitwende na kwika maundu mengi nikenda wiseithia nitwa prepare kana musumbi waitu ni wethia eyumbanetie na ithieta Wiper mboya yitu nayo ni sino ya Kenyans nikanda ethie flag bearer na ethie musumbi wa 6 wa Kenya Muyumbe uu yingini waweta kana Kalonzo nde utele mwani atongo ya mweme chamani cha UDA na alama mbite kambiyo kaundini ino ya Kitui imasesenga enenthi na vala wathingilila kana Kalonzo enotwika wa kutongo esya nthi ya Kenya eno manyu mingi ona wa undu utonya utongo esya nthi nunduwe ni lawyer na niwisi maundu ma katiba na niwisi ulondo utonya utungiani siandu ukesethia Kenya ni united na uketha ni twaendeana mbe ni mundu utonya kututwaisya mbe nzino yitu ni mundu utena lusani kwa Kalonzo mwa Musyoka iwe the best bet ya Kenya kutwika musumbi lakini nao twimanya ta ulondo isomo ila isyo tusomethio na nduma okala matwae mbingi kwisu matwae mbesa menenga wembesa tambesa na yu Kitui na rena bika ona aithi ya isu kwa ni kulia alama kwete mende na kwete maete mbinga ngisi na lakini naitu isomo no isu tunasomithio na nduma okala kana isamoni sito siuke lakini onyuvani nitwisi pala tusiaisi mwana waitu Kalonzo wa Musyoka
tusiaisie dithi nenzo lo tusitukumie nesa tusiaisie atongoi tuisiaisie sindu ila sikuetwe vindani kaunyenze na ula witamuni yake lini wa makulia nthi kuma kiliono mbunge cha Kitui Uthuiloni wa Sua nikese kukengwa ni amwe matongoi kuma kiliono mbunge ki na alame kwa ikwatila melati yake nogua mundu akuka na kwasia sindu sionze ona myaki yonze ni wetie na inywe ne mwisi rubungu na kula kwingi ainie kwasia ayo na tivet ainie kwasia no wetie no tivet is la kwa member of parliament nondo is later through approved through CDF ko ubungusu na gono ata winge bie ayi mundu ona kukengana ata kwatite kibirlai no akikwata isamusienzu ko mweso sikwata maundu mamwaki mesila kwa member of parliament ilivoti ya vilingi wa movo nitoa mwaka mweu Amwe maamuire kuma kaunti ya Masako ngua chama cha Wiper ni mamugoswa Musumbi Dr. William Ruto kwa kila mewela tawe na misingi temielu ulikilela ngaliko ya Olaiba mwana Musumbi udhumu ya Uhuru Kenyatta. Amuika ameweta kana kupikia hapa ngaliko ya Olei ye nabina wako beta serikali ya Oyukipelani mwaka ni ukite na kusakwa utongo mweu maimo kadha mutongo wa chama cha Wiper. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka tawe na utoni wa kuoselela utongo wa ndino wala yengi menda amuika kwende ya kwitho wana mwanga mamulumu kwa ile utongo wa Kenya. Boniface Nogo tualasi. Mwika ya mweta kana president uthiumwe wa Uhuru Kenyatta na watho kwa swa serikali kana kunene uteti wa Kenya na president William Ruto mwana tongela mamwithulukite maeleo nena nae yolwa president uyuthumwe wa kwithwa leo nena utatongo yelange va Kenya ndilikanya Musumbi Ruto na timu yake na thogi mamuvila mangaliko ya kwake maumano na president uthiumwe wa Uhuru Kenyatta Jakaya Kikwete Musumbi wa Tanzania former president nunena kuhusu siasa cia Tanzania. Kibaki even after kuretire ni waende na kwithiwa active ndeni wa siasa. Moi past retirement ni waende ye kwithiwa active siasa ni na aikomana na andu na kweyange wanamo na tuya aigua asumbe mebinda yu maine na kana my question inewe William Samoei Ruto klasi ya upinzani yani akina Kalonzo ni makeonengwa mbeza cia siasa ni mundu we Uhuru Mwigai wa Kenyatta na nditavya president William Ruto aike ulichanzeve nundu wa kwemithwa wewe ne kindu kini kiendete tienda nzia timanda nzia cionthe cia kupetanga William Samoei Ruto ba kibilani ona itu taene ndio nataka ite wa pay bill bado no twende na usanga nikenda withie twapetanga Ruto ba withie Ruto ita upetanga kibilani maende no takana uthatu mwingi ulo kuona katikati wa tongelame kwa tamba usilikali mwana tunovaluku wa serikali na kule kwa nisema wathumayo vindao ya utongo yende na uthela kwithwa maemeto ni uthukuma mwene nthi wa Kenya Ruto nundu nuketio betia na timu yaku niketio kosea Kenya na nthi endete nai na ndu maikwenda thi Singapore twenda Kenya nzio tuikwenda copycat ya Singapore nundu nwendo tutwa nthi tutamipikia na kwena na namba zile si Singapore versus landmass compared to Kenya tuzizoviga standards ya Singapore nenda kwazia Musumbi amba kuimplement Vision 2030 nundu wa kwembithwa bainzi yenge ya kwika nundu wa kwembithwa ta munene wanengiwa kibila na kibila cha moemie atupandishia kila kindu chonthe wethia sindu cionthe cia ngaiye kila kindu chonthe wethia ko ni ushuru ko kila ndo na mutapia aike kwasia Kalonzo akeonengwa mbesa ni Uhuru Mwigai wa Kenyatta maikatha utongo ikana ureti wa mutongo wa chama cha Stephen Kalonzo Musyoka otauni menda ingia kweka utumia mbuli kwa nangania ndaya kana mbono cia kiuteti twekilia twa mukosoa kana muona andu maana 5 kana ngilile momba na bana ba YouTube wana kuinena ni uga kana Kenya maikuga makulio kuhusu utongo iwenyu mukatuma guns siukiananga mikutano nawe nguni utumika muno sio waguga vika na loke kiwanzani niguo kama na kwananga mikutano thene no thuku nundu wa kwemithwa na kuwe mwene no kwigwa nzeve ndeilie kula kuontho uthioka withioka kewa one time kogu andete azia ni one time na bainzi yenge ko betanga ngewasia kubala be mundu we Stephen Kalonzo wa Musyoka na pia ndi makoli atongo yala maitu meko maliketa UDA meko kamba ni kwitu leta bia mata bia me ekayotinda muthiogeta kuomana mwithioka mana na tuthambeza undu tunaya kuyaore karao kaunti ne Masako kuma matungulunya ni toboni mutesia
Musaisa tuithio muone twaendete no kulete no gwitikana na Rigathi Gachagua kana serikali ya Musumbi Ruto je na mubango wa kuongea kula usakwanini munene wa nkilile miongole na muonza kusala zamani ya IBC litatoka ndemo itano eta utumani wako ambese na ndato Mutongo TV ni tukula tuisoma twaithio muone ni tukite. Ongelanga lato wandithia yaku kwisila kutumia liu wa kambuni wa Lucky Feeds. Twina maliu mithemba kibathukanio ma nguku kuma tusui, nguku cia kienyeji, grower na nguku cia matumbi. Kienyeji mash ni liu wa nguku cia kikamba ula utethea cia nguku ciaku kuongelanga kilo na kuongela usiao wa matumbi. Chick and duck mash ni liu wa tusui twa kuma muthenya umwe kubika ciuma nyanya, liu utethea cia tusui twa kuya na mituki na tutena mawonzu. Grower mash ni liu wa nguku cia mwela cia kuma ciuma nyanya kubika ciuma 18 na liu utethea cia nguku cia kuya na sina uito ula waile. Layer mash ni liu wa nguku ila sieva kubi kulecha na utethea cia nguku cia kulecha matumbe maseo, matheu na matekwa tukanga. Lucky Feeds twina liu wa ng'ombe cia iya, liu wa tusao kututethea cia kuya na mituki na twina uima musio wa mwi. Twina liu wa ngulwe cia mwika wonthe, so and winner ni liu wa ngulwe ilangito ila sie kuonja vamwe na tusui tula tukwambia kuya. Pig grower ni liu wa ngulwe ila sie na siuma na kubika siuma 17 kuitethea cia kuyana. Pig finisher ni liu wa ngulwe ila ibiki te bandu ba kutwawa soko na sina kilo 60 kwambata kutethea cia kwikia nyamanzio na kuongelanga uito. Maliu makambuni wa Lucky Feeds ni mithemba kibathukanio ta mash, pellets, crumbs ni kana kuikithia muimini wa olangalama ya ndithia na wanangeko kavindani kala ukete kuithia. Nena na kambani wa Lucky Feeds kwisila noti mwonza ili 6 1 noti 8 1 kana ututumie email kwisila info@luckyfeeds.com. Edukisie muyoma yani ma LNT kila ivinda kiokoni muthena ondomwe na utuku. LNT tukwete mithemba kauta ya mayani tukwete green tea na masala tea, ginger tea ona black tea. Wovika ndukani itia mayani ma LNT ni kwithoni mayani mena thomusio na mena lato mwailu. LNT nundu ni momesawa. LNT majani chai alisi. Musaisa ni twacokethia MC Molote na chama cha Wiper kuma kwa kaunti ya Makueni Arbanas Wambua kana kansala kana ni watu la muti Musumbi Dr. William Ruto azina wanangite ndia Kenya na kanano eno kandi no sakwani wa mwaka ne twendete kana yingi ni wathingilela kana mutongi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka woka mwino cha Musumbi Ruto mwaka ne twendete aitula muti alame ukwata mbao Musumbi Ruto kambani aya siasu ni abunyane mambai ya mukamba. I want to tell you one William Samoei Ruto, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe Kasongo na watu wako. It is very clearly that our focus is not about wewe mwenyewe. Your focus is not about ile vitu ambao watu wa United Opposition tumejipanga. It is very clearly that what you have done for this country, it has never happened before. Umeongelea mambo ya maendeleo ya kwamba ulikuwa umekuja kufanyia watu wetu maendeleo. Ile maendeleo umekuja kufanya ni hii maendeleo umepea au vibaraka wako, umewapea nafasi ya kuzunguka huku na kule, ukiwa umewapea pesa ya kupea watu wa Kenya, ukijifanya ni empowerment program unafanyia wamama na ni shilingi 200 kufanya tu biashara kidogo kidogo na hakuna kitu inafanyika. Lakini mambo ya jamii yetu, kuongelea mambo ya Stephen Kalonzo Musyoka na kuomba wewe Kasongo uachane na yeye kabisa na ukomeshe hiyo madharau. Na kwa sababu hiyo madharau
wewe umepewa nguvu na hao vijana makanga wako akina Mutusa na akina Kawaya na akina Mbai na akina Mwalio. Nataka kukuambia hao ni wasaliti wa hii jamii, na sisi tuliwapeana kwako. Wacha wakue kazini wako. Wewe Mheshimiwa Rais Kasongo, wewe focus na mambo yako, wewe ngangana na mambo yako. Umebakisha miezi 10 saa hii uende nyumbani. We are going to take you Sugoi. Hakuna mwanaume mwingine atakupeleka nyumbani isipokuwa Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. Na muachane na mambo ya Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta alienda retire, ako na haki na kindemokrasia kuungana na pande ya opposition, kwa sababu ile misingi aliacha katika Jamhuri ya Kenya umeharibu kabisa. Na sisi tumejipanga, kama ajenda yako ya nchi hii ni kujenga hizo tu barabara, sisi ajenda yetu sio kuua Gen Z, ajenda yetu sio kupora wafanyikazi wa Jamhuri ya Kenya. Watu umechukua pesa yao, na uachane na watu wa kina Sifuna, uachane na governor ya Machakos. Sijaona mwanaume Mheshimiwa Rais ambaye anaweza ingilia na kutusi mwanamke. Sijaona mwanaume mwingine katika ulimwengu, katika dunia. Ni wao wa kwanza nimeona wamesimama kwa jukwaa na kutusi mama. Tusonga na mbele kwa kuhusu wanduthi na ngusanisho ndeni wa mbunge ya kaunti ya Embu katikati wa MCA Alaingi na Alani ni mbunge ni su yuluwa kuseo kwanza masia kaunti MCA Mangaliko Yala anini mausuri ni uone momali lenza itina wa speaker wa kaunti Yesu Josiah Thiriku kwetekilia unenanya kukonia ilipoti Yesu kuende ya ona itina wa wendekethio wa nzama usakwani ila isikie ya selection committee kwa makwetho wanakikalo kila kibaniwe kwa ili ya maundu akana mawenduku asu na nzela ya elite kitabini wako tuwalasi. Ngusanisio katikati wa MCA Alaingi na Alani ni mbungeni ya kaunti ya Embu ni kuseiwi kukonia uvo wako sevu kwanza masia mbunge. Kama minority side of the house, we were never consulted about the reconstitution of the committees. And that is why leo tumeprotest sana hapo ndani na tukasema tuwezi kuwa part of whatever is happening. I know and I understand that there are serious instructions that are coming from outside the assembly. Na tunataka kusema ya kwamba hii bunge yote katika hii country ya Kenya, we are very independent. No nikulia governor wito miaka yake miongo ya kwithe mbunge ya ilobi ni munengete nafasi ya manundu maundu mekawa na ayeke kwenda ku micromanage mbunge ya Embu tondo ni kumweke aibo na imweke ya nzoni matongo ewe ni Alani ni mavitho yewa ndani kananza maisisa uviwe na kembithi kitumi kineneke kumavetanga na vala maleni na kuwasia ndia ile kutoa wa mbungeni wela uende ya mbunge nthini ne wea utatie sheria tondo leader of majority tumweta kuboli lakini eta wa Mheshimiwa Mureithi aindia kalana ndo kwake amathinzi ya mbui mabange kamiti cia mbunge Mateo consort leader of minority wito paima petio mundu kumwa kamiti ni mwakutwa welenge lakini sheria ni atea tondo bathi andu mate sheria sio na mbunge ito sheria ila si atewa nyene mo member wa kamiti ya selection na mwa wazia leader of minority kala na caucus yake mabange andu leader of majority abange andu make kamitini ma consult maete sindu isumtheni wa community ya selection kavindani ka speaker wa county ino Thiriku ni wathingilila kana vaithi na gukonia report Yesu na vala kuyana na Thiriku ni kana kwina ene ivila la mekonanisie na kwitha mengusi yulu wa report Yesu. We really need to reconstitute even Embu County. We have the Embu County and the Bere County because from where I sit, even from this interview, you can see the marginalized Bere community are the people that are being pushed from their strong committees so that the government can have its way. I don't know whether to mobilize resources in readiness for the campaigns or for what purpose. Kitumi kinene ni kwithwa nimekuona andu ala twima minority kana twima opposition taturona kumbuania kiko kinge muno kila kiethete kienda serikali-ini nundu yune binda ya ukolia mawaziri mawela methire maithukuma na yu no pethe pena wia wa kiko kila kienda serikali-ini ungei kwa maudhukumi muthuku nimekuona turona kuumbuania. So we therefore call the honorable speaker and the honorable members not to take any action on that motion. Dili vote ya vilingwa mwa Mutongo TV kumava kauntini ya Embu neta wa Charles Ketavi. Tumokwa Ketavi twethi kwa Titus mundu muka umwe ula wina kuwa miaka 47 kuma utuini wa usalala ndo luko wa dini ya kako
wa iya sub-county ya Mboni ni wende na kwikaila kana kwikala kibalwani chumu cha kumuya mwana wake wa ukuu wa miaka 10 urawithe tunawonzua mwikuma kusya kwake ulaingi utekala nthi kana kunena. Eunice Mwekali Kilonzo eweta mwana uwake ena mabata maingi walawe utena utonyi wako maungamia yikaila silikali ondo mwana andumango yoloku motethesya na ingi hayume wendekethyo kubisi wa kuthenekia enenthi ala methe wana mamutha me mwanya kuya ute kinandu cha kuthenekia enenthi ma muthemba ta Titus. Mwekali Malonza ainena na vilinga wa maboe weta ena miaka 10 kuma athimwa na mwana uwake na vala utaisa kwikala nthi kuungama kana kunena nundu wa mwi wake kwithwa wi mwanzu. Kuma mwaka wa 2016 mwezi wa 8 matuko 20 nathimwa na mwana ndethia wana wima wa mwi iwithwite ena wonze mwingi wa mwi ukaithia we mwene ndaungamana ndeonena ndekala nthi ndenenga liu no kisa kwithia mwi wake ni mololo muno. Mwikali weta ni withia wana ivinda yumu ya kuya mwana uwake aiwatata ulasimika kwikala vakuve na mwana uo ivinda yonthe kiki yothothe yawe kwithiwa atatonya kuthi wiyani na kwithiwa atena utonyi wa kuungamia mavata ma mwana wake ondu umwe na ala make. Na miaka 10 nukomanizi miaka 10 mwai wa 8 matuko 20 no complete 10 years na no mwana munene na umupi opa ubwa na mongo ondo ngwagela muthenya kana kumukika ni mwana wina wito mingi na undu miaka yengi bete no umatu mizimu aende na kwambata undu no mwana okutekala te mwe bamba zino kwenda koya no kwenda ngwa nyeta na muzini ndo ana maumu kwikala no mwana nundu ni mwana wina mathina maingi maumu maingi ni mwana utatona kunena akiwenza ni mwana utatona kuungameweka na konda kwata kiziko ndenenga liu ni mwana utekala nthi weka kwikala nthi kwake no ukiritomwilira vandu kitandani ukethia wakitomwilya huu kana ngakitomkwati ya malinda maingi withia kitekala kikitwe kana kuvua mongo nundu we mongo ona we mwi wake tisapoti kuvu nde undu wiyika kukuvi mukwenda maitaji angimenge valukanganio ithia nakwa ni muvimianize muno nditona kuthi kivalwani ikwitha mwana uzu ni mwana wale kwitha itekiwa kia muno lakini ukwati wakwa ni munini ino kwikaila silikali ondu umwe na andu mangoya ula ukumutethesya wangiathikaila muvea wa kuthenikia andu ala methia wana mamutha me mwanya kuya uteki na andu cha kutethesya ala matena utoni. Unekulazio kwa ndaesyo nde kwa silikali na muno mbepeano ya mauvisi ama mandu amatena wima wa mwi tulikanio muno na mesoko kwatoke nando maitengo kinando jano azini kwitha andu ingine mateseka muno na muno nye nina wia mingi muno otethia lakini silikali nikana kumi mauvisi ningaiya ngasibwa nesa na kisapotewa netha njiwe ndena wito mingi. Dilipotea vilinga wa maboku makisioni cha nduluku wodini akakowaia sabu kaundini ambone kaundini ya Makueni. Titus Makau. Ni mubya Titus naende mawazuma Titus maro cha muthia vilinga mwa mwendo ni wa saira tu nyanita wa Steven Mwema tu na Sharon Dina kwanzia meko ni mubya ndo akusesya tuthia nangi kwenda ni kwa mwe. Ni na ukethiana na uthote anthini wa kilungu cha ukunikili wa Nzevenye nita wa Susan Kavili kauntini ya Masako muthanyani wao ni wakana kwikwatwa kwithwa sua uvyuvu wikwatwa kwitha katwantikili 11 kufikia 27 kauntini ya Makueni kwikwatwa kwithwa sua uvyuvu wikwatwa kwitha katwantikili 13 kufikia 30 kauntini